I what's up ljudi, danas igramo Fortnite. Vidimo da možemo nešto da uradimo. Vidite kako se da ih pobijem. Samo ne stane. Yes! Yes! Moj prvi kill. To je to. I'm so help. I'm helping them out. Professional gaming bro. I ljudi, evo nas u drugoj rundi, kao što vidite. U prošloj rundi ne želimo da pričamo o tome. Level up lagani. Pravo smo ga. Full shield, ajmo. Sad ako ne dobijem bar 10 killova. Moramo više to raditi. Switch! Evo. Oh, baby. Oh my god. Oh my god. Vi ste svi sad najbolje. Sad kad ja imam tu to je pump, što bi vam sam našao ljudi pump. Od kada su to vratili? Nemam eksplozivi. Ko je? Ne. Ha. Yes. Come on. Nisam ga ja ubio. Ja sam. Koga ubio? Ma ja sam ga ubio. To je moj kill ubio. Ja da ne dropuju, samo dropuju ono prvo i to je dobro. Ne vidim nikog. Ovo, Big Bush Bomb, to mi ne treba. Opet sam dobio Big Bitch Bomb.
Šta je to bilo? Ljudi drpava nešto. Ne? Ne? Čuo sam nešto. To je to, bre. Ovdje. A kakav Dynamite kill, wow, fum. Dok je eksplodira. Na. Ha! Želim da pričam o ovome. Fuck! What the fuck? Šta je ovo bilo, ljudi? Lik me ovom šlotovao. Ora znamo. Teardrop? Oh, teardrop! I just discovered a secret place. Aha, dupe si kako vama izvedemo ulaz. Nemam pojma da su velikovi. Ne zanima me. Više nikad neće odbijelom u Fortnite, zašto eksplozija ova igrica? Ninja! Ninja 16942, javo. What the fuck, brate? Ako pukneš ubiješ obotvicu. Sebe pucao. Oh, desi. Oh! Oh my god! Kakav trickshot! Kakav trickshot, baja! Pa eto, ja sam postao professional Fortnite player 69. Oh fuck no! Need inventara. Nope. Oh shit. Nego ako želite ono malo ARK content, da ARK survival, ako želite ARK da snimam, napišite u komentare. Zato što gubim ideje šta da snimam iskreno. Snima mi se ARK, ali ne znam da ovo da se svidi. What the fuck? Pau, 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 pau.
Ko je to? Fuck. Fuck. What the fuck? Nije fair. Oh my god, what a hiding. Ja, sad ovdje se klijent. Izliv, to professional hiding spot. Ako me neko nađe, ja ne mogu da verujem. To sam nešto. Imamo ovo. Daj mi sve to, hoću to. Sve mi. Panik, panik mod, panik. Panik, panik. Panik to. Kakav asist, oh my god. Totalno je moj kill bio nego ovaj lik nije ukro. Mogu sam sam da ga ubijem. What a skill. Pizza. Pizza najbolje. I gyros bolje, i burger. Burger. Mislio se može da čas sve od mene ne pa buha. Pa fuck je to bilo? Ništa tebi nisam uradio. Bitch. Rocket Ram. Znam. Me pitaju šta sam morao delati. I zdravo ljudi, nadam se vam se svidio video, ovo je bila kompilacija smešnih momenta i vidimo se u sljedeći video. Ako želite da se ja Mark, napišite slobodno u deskripciji i pozdrav!